Amen. Are you blessed kakabsat for our Sunday school lesson? Amen. Nagpintas nga adal iti biyag, manipod kadagiti sasaw iti apo. Amen. Regarding kakabsat iti panagpatanor ken panagpatakder iti pamilya ken pagtaengan. Are you blessed? Amen. What a blessing kakabsat. So, this afternoon kakabsat, speaking about home or family kakabsat, may bakla din, may istoryak din, malagip ko kakabsat. Ada iti nagdamag kanyak, no, ape kanu nga iti nanang, iso da iti silaw ti, ano mo na, ilaw ng tahanan, silaw ti pagtaengan, menu ti balay. Kunak mo, amuyo kunak, akpa iso di jay. Kasi, one time, di ba deta silaw ka, no, di ba ti silaw ko mapundi, di ngamin? Mapundi ta silaw kapsat. Kat amom di kita asawa, no, ada kita maburburiburan, da ka makungod da kapsat, kat ibagata kanyate mo kang lalaki. Mapunpundi nakeng kan lakay, ha? So, akpeso di dyan, mapunpundi nakeng kan lakay. Kat amom, no, napundi ta silaw kapsat. Aksipngod, di ngamin? So, di dyan, aksipngod pa nakita da ka na tayong kapsat. So, gusto di dyan. So, di dyan nga sumurog mo, di dyan panangawag da ka na tayong haligi. Ano di, tudok ti balay. So, nga naksipngod ni bakit tayong kapsat, hindi aglamang di tudok. Di dyan lang kapsat. But praise God kapsat, mas tinaadal ta dito. Akas may isang Kristiyano, hana di dyan, adaan tayo itibiyag. Di dyan kada iti apo itibiyag tayo. Amen? Amen. So, this afternoon kakapsat, what a blessing kakapsat. Malagip ko kakapsat, nangagyon di dyan kasta, dete lalaki kakapsat nga iminom iti invisible ink. Nadamag yung kakapsat. Di lalaking iminom ti invisible ink. At di hospital kakapsat, urayan da nga makita kakapsat. Urayan da nga makita. But praise the Lord, umana nga Domingo iti Marso, at dato yung makita ken masarakan iti apo iti balay na pagdaydayawan. Amen? What a blessing to be in church. Let us all stand kakapsat as we continue to worship God through singing. Let me read to you kakapsat in Jeremiah 29 verse 11. This is what the Bible says in Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Taamok dagiti pampanunot apan panunutik amipapan kada kayo kunati apo. Panagpanpanunot ti kapya ket saan nga iti dakes tapno maitet kada kayo ti inanama ti modudi a pagtungpalan yo. Praise God. God knows what is best for us. Amen? So in our singing, let's continue to dwell on the message, 5 truths to live by for wise planning. So let's go on the third truth, kakapsat. Wise men don't only plan, but they pray. Amen? Tika di plano tayo, panggap tayo, kakapsat, ikarkararag tayo, tiyapo. Is your all on the altar. Let's sing our third hymnal from this truth. Is your all on the altar. On the first verse, all together now. You have longed for sweet peace and for faith to increase and have earnestly, fervently prayed. But you cannot have rest or be perfectly blessed until all on the altar is laid. On the chorus,
Number 4, truths kakabsat. God's plan is always greater than our plans. Amen? Diyos lang ang nakakalam ng plano niya sa atin at ang kailangan lang natin gawin mga kapatid ay magtiwala. Amen. Alam niyo kung bakit? Dahil siya po ay mabuti. Amen? Amen. Trust His heart. Let's sing a hymnal song, Trust His Heart. On the first verse, all together, sing. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father's knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes deep and you just can't see, remember He's still on the throne. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. This is the master plan. He holds our future in His hands. So don't leave us lost and no hope. All our hope is found in Him. We walk in present knowledge that His is the first and the last. And like a tapestry, it's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when we don't understand, when we don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Amen. And number 5, truths to live by for wise planning. Don't just plan for earthly success, plan for eternity. Amen. The Bible says, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Praise God mga kapatid, nalaman natin, napakinggan natin ang plano ng kaligtasan at alam natin the way of salvation. Amen? Let's sing that song with this truth, saved, saved. Amen. Are you saved? Amen. On the first verse all together, sing. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I got to tell how He lifted me and what His grace can do.
What a glorious, wonderful world. Amen? And praise the Lord that Jesus is our Lord and Savior. Speaking of plano mga kapatid, alam nyo, masabi ko lang ito. Alam mo yun, nung kami ni Mrs., nung dalaga at binata pa mga kapatid, speaking of plano, sabi ko sa kanya, ituloy mo lang yung plano mo sa buhay, sabi ko sa kanya. Makikita mo balang araw, makukuha mo rin ako, sabi ko. So ito tanggap sa happily married mga kapatid, kadadaan ti talo nga, bunga iti anayat ti apo kapsat. So remain standing kakapsat, as I call on preacher M for the reading of God's word and prayer. Amen. Thank you, Preacher Erwin. Please remain standing, kakabsat, and grab our Bibles and open with me in the book of Philippians. Philippians chapter 4, in verse number 8. Nagpintas si Sunday School, amen? Amen. Kaya may isa lang verse ni basahan tayo, kakabsat. Philippians chapter 4, in verse number 8. Page 1324, dito yung Bible tayo, kakabsat. Say amen ang dakay dyan, kakabsat. Let us read all together in verse 8. Philippians chapter 4, verse 8, the Bible says, ready, read? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Blessed be the reading of God's word. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, we thank you again, Lord, for today. Thank you so much, O Lord, for this privilege that we are gathered here together, Lord, to serve you, to honor you, and to study thy word, O Lord God. Nagyaman kami, Apo, dito yung sa Apo ngayon kami nabasa. Good Lord, DJ preaching ito, Lord, nga in preach ti pastor mi. Pintas, nagbabagas Apo nga mensahe. Good, in relation ka dito yung Sunday School mi, O Lord, thank you, Lord, for building our home. Thank you, Lord, for being the center. Good. I-acknowledge mi ko DJ, O Lord God. Good. I-connect ko Apo dito yung nabasa mi Apo nga mensahe, O Lord God, on the second point that labor builds the home. Good. Lord, di ko ito yung panbanag Apo kat isu iti pagayatam kanyami. Good. The power of right thinking, O Lord God. DJT talagang nakatouch Apo nga mensahe. Good. Lord, help us, O Lord God. Give us the power of right thinking. Help us, O Lord God, to have the right mindset, right perspective, O Lord God. Kun ti pinang disiplina mi Apo iti panunot mi so that digito ipang nang trabaho mi Apo iti pampamilya mi iti home mi, O Lord God. It will be pleasing to you, O Lord God. Thank you so much Apo digito nga sa yaman kami Apo dito nga kanito ngayon pa mo Lord nga makapagkakadwa kami manen the fellowship me. Thank you Apo na i-ready mo Apo iti puso mi, O Lord God. Ito yung main preaching manen, O Lord. Din siya naman Apo iti pastor mi. Mumi Apo nga nabandugso na nagbiyahe pa, O Lord God. Di kalman. At, thank you Apo iti ado nga ipapabulod mo Apo nga kirid kinpig sa kanya na, O Lord God. Kat aramatay manen Apo to challenge us, to nourish us, O Lord God. Ito yung main preaching mi. Come to divine utterance, wisdom, and boldness, O Lord. Kat pakunan na kami Apo nga anak mo. Amin nga nagbasulan mi, naglapsingan mi Apo keng kakit. Maadal mi, ma-absorb mi Apo, di kito yung asasom, O Lord God, nga nasaya at Apo iti puso mi. Thank you so much Apo. Narod Lord, benisyoram ti amin nga partes Apo ti servisyo mi. Guide us and protect us throughout this night, O Lord. Christ we pray. Amen. And praise God, you may be seated, kakabsat. Ang kume-emphasize nga permi kakabsat, di kinapintas DJ Sunday School tayo. Amen. Nablasang kimot lang. It's very relatable. It's very true. And paiso launa, hantay nga mangsarak ti partner tayo tapno mangpunukan niya tayo.
Tano talaga nga sigakat ni salakan at ni Apo Yesu Kristo kinggan kompleto ka. Amen? No di ka di sarakom di tao nga babalin mo tulungan pinagserbi iti Apo. Thank you so much Pastor Pubi for that wonderful message. Kanyo kakabsat ita Zoom, lukatan nyo di kita camera yung kakabsat na acknowledge kayo. But before we do that, thank you so much ti adong kararag tayo, kung suporta tayo ti adiban na ta as you saw. Isunat ng Sunday school kanya tata. Amen? When I called him last night, I think tatipar bangon pa din sa DJ, nalauna, he was still in Claveria, kung nakano kaya gawid, kung damdama. So I assume they traveled back to Bacara after 7 p.m. last night. And they arrived there safely. But patuloy ti kararag kakabsat. Amen? Ti bagi ket kumapoy. Kararag tayo ti preservation protection ti Apo ken Kuada. Their itinerary this week, they will be flying from Lawag to Manila, Sydney this coming Wednesday, palubos ti Apo. So please be mindful and be prayerful for that. Amen? Da kami ito no, bigat kakabsat. Mabaling kayo pelang umay, makabukti pelang. But nuhaan man, idi Wednesday, hangko mo kanuk in text ka, DM konsyali, but there is another event for the Australia anniversary just coming July, di text ko, July, di ba? Ay, ano di Independence Day. July 4, the Sunday after July 4, the anniversary di Australia. So, na-available kayo that weekend. Kasla na pang kila mainland, kakabsat. You only need 3-4 days to go see the Opera House in Sydney, go join the service in Brisbane, then come back, and then kaya gubran kakabsat. Amen? Kajela bakasyon kakabsat. Kajela bakasyon. Sidig lang mo, 10-hour flight ba't nang kakabsat. Iji kilo ko aeroplano nga maturo ganyan. Kapag disag mo ka drive ka, mapangga gubran kakabsat. Yeah. But I'm very excited. I'm very prayerful for the upcoming events in Australia. Doon di gamit nga. Very excited na kami ito. Good DJ maramat para ititrabaho ti Apo. What a blessing ka kabsat. DJ testimony. DJ Mesa kabsat. DJ Sanchez Mira. You know, I can imagine DJ sadness na the place that she's in right now. But maragsakan nakta mukha nga sitwasyon ka talaga tila apot mabalinti nga pakita pangital ka. Amen? So praise the Lord for the live stream ministry patuloy ti kararag ken suportahan. Amen? So right now we have one visitor. Amen? Nagsakan nakta dito could may isa iso nang kararag tayo di papanat Canada di pinag-exam na. And now she is employed and also a citizen of Canada. Kasi di kalman lang, di kakabsat yung kararag tayo. But let me welcome to HBBC Waipahu, Maclean Marcos kakabsat. Adding ni Sister Badet. Yeah. Fresco from Canada, di kalman. First time na to church, first time na to Hawaii. But first time na to pa yung Australia kakabsat. Amen? So talagang sinulit na dito yung na pinagpasyar kakabsat. On Zoom, our folks on Zoom, if you could put them on the screen. Charles, we have Cora in Bacara, Tita Mila, and Tito Guy in Lahaina. Ni Tita Teresa as well, Tita Puring in California, Sis Marivic in Honolulu. Tita Riza, si Mang Puti, daily bread yun, Tita? Hopefully this week, Tita Palubos tiya po ni issue po ni Monday. And then, Ate Raquel, patangan nyo, no, yan ni Ate Raquel tatan. At damawin ka kabsat. Nagkikita da kano kada tito gay di kalman, ya. So patangan nyo no kanon yan nanto ayan na tuno Domingo. Di sumara mga question na. O eti plaster ni Ate Raquel ay adab di kaila de la Sunday tata damawi. Next Sunday baka dan to Washington and kabsat. Amen. Anyway, it's good to see everybody this morning. It's afternoon. It's the first Sunday of this month, March. Makita ka dumakmakan jiligo, amen? Tumagderte harod kakabsat, inti watwaten, digiti saksaka tayo as we sing our welcome song in Ilocano and we go around shake hands one with another. Ready now on the first verse, sing. Naragsa kapita, nga di maray ka, hintay managdayaw, and Yesu Cristo, tinawat ko tapo para kumablaan
One more time. Naragsaga kita, gadim maray ka, hintay panagdayaw, ken ikas Kristo, di dawat lutapo, para muraken ka, ken maring kamula, di ayat di ama, kan ka agpangadwain ka gumablaw, ibog ka mo tamen, magipagkaralan, di sagot di ako, ketal at kararwang, ipek sa tay garud, ang yaman kamap, ipek sa tay garud, ang yaman kamap, ipek sa tay garud, ang yaman kamap. Amen. Praise God. You may be seated, kakabsat. During the transition music kakabsat, ni-distribute kanya tayo digite first fruit commitment forms tayo. So I know nalada ko na i-announce but we have prayed and we have evaluated, we have prayed, and we will be filling out that form with a promise that not just promise but to fulfill but also hope that God will provide. Amen. So on that form kakabsat, duwa nga side na dabas-basit ka na dadaktakal. So you put the amounts on both sides, you cut it, DJ small form kanyayo, DJ long form isuntot i-drop it to offering them na makakabsatin. We will be counting for that, but prayerfully na-evaluate tayo, digiti W2s tayo and tax filings tayo, hantay may ilibak iti parabol kan pamendisyon ti Apo. Amen? Hanga bumasbasit, no di ka di umad adu. At by God's grace, hangayahan lang ipalpalubos ti Apo, miso talaga't papanan nakakabsat. Amen? Ti Apo kat nakasaysaya at launay. So later on, and during the offering giving kakabsat kat i-drop tayo to offering plate or offering basket. So we have now till then to pray and finalize that number. Baka dapat na isagana yung number, bala yun kakabsat nga na-realize yun tatay J message kat there is joy in giving. Kat sukatam di J i-karimiti Apo. Amen? Anyhow, ang kuwarod may bayagan kakabsat before we hear the message of the Word of God. We will first listen to the choir and join the choral and joint choir from Bacara. Go ahead then. Jesus comes on the wings of the stars of light, for His glory shines brightest in the dark
Praise God. Are you not glad we have a very excellent music ministry? Amen? Oo, alam nyo, nag-invite yung coordinator ng youth conference sa Capiz or Panay Island on May, because I will be speaking on a crowd of about 700-800 young people, which tayo ay main speaker in all over Panay Island. That includes from Aklan, Kalibo, Capiz, Iloilo, Bacolod, Negros, yan. Magtitipon silang lahat. So, ni-request nila na yung ating koral ay kakanta. Oo, mag-speaker ako, magko-concert naman sila. Kaya, nag-usap kami ni Ma'am Kay. Sabi ko, ano kaya, dalhin natin tong mga koral para 3 things kasi. Number 1, exposure ng mga bata. There is something to look forward to. Kumbaga, maramdaman din nila na, uy, pang-national na pala tayo, di ba? Pero actually, bago naging national itong choral natin, international na kasi pinapanood na ng marami. Anyway, on-site, pang-national. That's number 1. Number 2, malaking ano sa akin yan, malaking reinforcement sa akin bilang pastor to have my music ministry sing before every time I preach. 11 songs lahat yun eh. No, 20 songs ang kakantayin nila. Tapos number 3, mga kapatid, gusto niya kasi na parang yung lahat ng mga choir nila sa mga churches makarinig ng totoong choir. Sabi nga ni Ma'am Kay, nung nag-aaral daw sa PNU, sige nga, kumanta nga kayo. Pinakanta. Anong background mo? Member po ako ng church choir. Mga ganon. Mga ano. Ganyan ang mga church choir. Ang papangit. Sabi niya, nung conductor nila. Basta daw church choir pangit. Basta lang nag-blend. Diba? Kaya na-challenge yung loob niya. Sabi niya, bakit ganon? Ganon ba ang dapat image na basta church choir, basta mag-blend? So, nahamon siya. So, anyway, praise God for our music ministry. So, yan, gusto niya. Tapos, baka mag-conduct pa sila ng choral workshop. So, I think, sabi ko, it's a worth it. It's a worth it travel. Kaya, I decided, okay, so let's bring them. Pero, kanya-kanyang plete ha, kanya-kanyang plete. Kaya tinanong ko itong mga choral, we have about 22, I think, 22 members ba yun? 22 members sa ating choral. So, pininpoint ko, who among of them are working people, kagaya ni Doc Lester, nila Laika, lahat yan, mga working. So, who can afford? So, tinawagan ko sila, magkano kaya mong i-prepare? So, nagtingin kami ng ticket. Nakakatuwa, alam nyo, Lawag to Manila, Manila to Iloilo. Kasi Iloilo to Rojas is only less than 2 hours. Willing naman sila Pastor Arquisola na sunduin kami kasi may bus at coaster yung church nila. Malaki. Nakakatuwa kasi yung Lawag Manila, Manila Iloilo, and pabalik is only 6,500 pesos. Pesos only. 6,500. That's only a little bit more than $100. Oh, tatakilyo, digiti apukom. Ni Raylin kin ni Kwan, ni Andrea. Oh. Ni Andring kin ni Raylin. Di ka ba natutuwa, tatakilyo? Grabe yung mga apuko mo. Yung nagsolo, aboy di nagsolo ng ubing, apuko ni tatakilyo di jay, ni Andring. Oh. Tatakilyo. Sponsora mon. Exposure di kaya po kong kan opportunity da nga maging blessing jay. Kaya nung naano namin, okay sige, yung iba hindi talaga kaya ng full. So kung magkano kaya nyo ganyan. God will just provide. Kasi yung iba siyempre
DJ lang plated at kaya na. 6'5", okay na yun ha. Upat ng aeroplano. 4 rides yun. O, sulit na sulit. Philippine Airlines pa, hanggang Cebu Pacific. Philippine Airlines. O, so nga, no, dumagat, nalaklak nga Philippine Airlines kaysa Cebu Pacific. Kaya, sige, kunin nyo ng mga pangalan, mga birthday. Pak, nag-book na kami mga kapatid. Kaya, ngayon, nainggit itong si Engineer Asidera. Umay kami mamit ko na. Sige, ko na. Umabot na kami. Ilan na kaming nakabook lahat? 28 na yata kami. 28 nga mapan kakabsat, EJ, Visayas. That's May 12 to 16. Monday to Friday. So, exposure ng ating choral at exposure din ng mga churches doon sa ating choral. We don't have the perfect choral, pero I could say na by the grace of God, it's exceptional, no? Kakaiba. Hindi siya yung regular na naririnig nating church choir. Hindi siya katulad doon. Talagang grabe din sila mag-practice. 3 times a week mag-submit ng practice. 4 hours every Saturday sila mag-practice. Ngayon, konti na lang. Tapos 5:30 nandito na sila ng linggo ng umaga para mag-vocalization ng 30 minutes at mag-rehearsal. Kakantahin lang nila, yun lang. For 3 minutes lang nakanta. Ganun ang effort nila. You know, the power of preparation. The outcome becomes yun yung talagang makikita mo sa outcome. So, praise the Lord na pati itong ating AV, alam niyo, ang dami ng mga pastor at churches na natulungan natin how to set up. Sa Taiwan, tinulungan ni Daniel paano i-set up. Dami na. Kaya we praise God na the Lord has entrusted us with manpower, with resources, not only for our benefit, but to be able to help others. Yan ang stewardship. Hindi ka blines ng Panginoon para lang sa sarili mo. Blines ka niya to be a blessing. Amen ba mga kapatid? Okay? So, agpili-pili ak iti-preach ko kada kayo. Agpili kayo. Deto'y may isang lesson ko, title na Facing the Storms of Life. Tayag naman ima na, sinut mayat, hanak agpagpabutos ng, kayat ko lang nga maamuan no anat ag-resonate nga nit kada kayo. Facing the storms of life. Nagpintas deto'y digiti bagyo, ti panagbiad. Sinut mayat, tayag na ima na. Facing the storms, okay. Ituloy ko DJ ko. Next lesson, ituloy ko DJ family. Sinut mayat ka DJ family. Amen. Hirap namang mag-decide nito. Oo. Ulitin natin. The storms of life. The storms of life. Facing the storms. Taas ang kamay. Okay. How about family? Family. Amen. Amen. Talaga, parehas lang I have to make a decision now. Okay? Kaya, etong storm sa na lang, sa prayer meeting. Sa prayer meeting. Okay, mag-a-absent ha. Pipilis ko to sa prayer meeting. Okay? Ituloy muna natin itong home, itong family. Maganda kasi ito Nung nireview ko yung outline ko, sabi ko, blessing to. Wednesday na yan. Okay? Wednesday. Alright. For the sake of those watching on YouTube, dahil kakatune in lang nila, let's turn our Bibles to 127 of the book of Psalms. Let's stand together, please. If you could, and get your Bibles. Psalms 127, verses number 1 to 5. Psalms 127, 1 to 5. Okay? I would like for you to read with me. Let's read together. Go. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. For so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them.
they shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Heavenly Father, there is something in me that wanted to preach about facing the storms of life, but there's also this very wonderful message lesson we have on how to build strong homes. Lord, both are essential and needed and timely lessons, but I had to make the decision. And thank you for what the lesson we are about to receive. Bless and empower your servant at i-bless yung aming internet connection. In Christ's name we pray, Amen. You may now be seated. Okay? So, let's go directly to the point. Nakita natin kanina that the home is the first institution that God established. It's a very powerful, it's a very potential, and it is a very practical institution that God has established. Actually, awan ti uray may nga tao nga awan pamilya nga nakaibilangan na. Kat makita tayo nga dayto nga institusyon kat iso iti pagrubuatan dagiti anak. You know, children do not start from the school. They do not start from the government. Praise God for a church. Ngam ti pagrubuatan dagiti anak tayo iti panagbiag ket isu daytoy pagtaengan. And just like a nation, if there is a good leadership, the citizens will be able to thrive, prosper, and succeed in life. Ngam kaslan kadagiti country, alagat hangapan nang i-degrade ko deti country tayo. But see, potential dagiti degree holders tayo. Kaya, engineers in all field, electrical, civil, mechanical, kanda dumapay. Nurses, let's talk about the medical field, medtech, nursing, doctor, etc. Diba? Oh, pero they leave the country. They seek for a better opportunity because there are countries that could give them and provide them a better opportunity, not only in relation to their course and career, but for their future. Why? Because these countries are so stable and so successful nga numapan ka ijay kasla mairanod ka kadijay prosperity di country. Mairanod ka kadijay na pintas nga gobyerno na. So nga napintas to ma-establish. So nga kung nakita tayo, I brought out the topic about Singapore. Interesado ake. How did Singapore emerge from a third world country to a first class country in Southeast Asia? Diba? Kan kasano nga dagiti citizens na from a third class culture to a first class culture. So it took a lot of work, you know. But the point I'm trying to show to you is nagpintas kakabsat no ma-establish iti country in the same way kastamot dagiti pagtaengan tayo. You know? So in the book of Psalms 127, nakita tayo how to build a strong home. So number 1, nakita tayo itay that the Lord builds the home. The idea of that statement and that truth is that without God, a house may be filled, but the family is not fulfilled. So adadadado mga points nga diniscuss ko itay, nga irugi tayo di pa nag-asawa. Sakbay nga agasawa ka, han ka nga agasawa tapno ma-fulfill ka. Dapat fulfilled ka nga imuna, sakbay ka nga agasawa. In other words, you should have been perfect before you got married because marrying is not looking for a perfect partner. It's not just looking for a perfect partner. Pasat na dijay. But marrying is perfecting your partner. It is a blessing when you find a perfect partner. Not really perfect nga awang basol kan pagkamalyan. Ngam kayo nasawan, fit kayo, fit.
compatible. So it's blessing to find a perfect partner. But marriage is about perfecting your partner. Nawatan nyo day, Jai, kana play of words, but it's reality. So kanak kuma, agasawa kam kini ma'am kay. So perfect nga partner by the grace of God, tanapintas ti panagtimpuyog mi iti ministry. Ngam itanta agasawa kami, ti marriage, katno kasano nga mapunwak di pagkurangan na. Kastamot isuna, punwan na di pagkurangak. Isong hanak imuna nga napunno, kat agasawa ak, tapno sarakot di mangpunno kanyak, that is a selfish motive in marriage. Selfish nga motibo, ti panagasawa di jay. Ti panagasawa, selfish cannot establish a home. No selfish ka, kan self-centered ka, you cannot build a good marriage. Because just like you guys, amo yung ati panagasawa, you ought to be selfless. Di ba? Servant ka no, agasawa ka hanga self-centered ka. So nga, the point is, to agasawa ka, han ka nga agsapol timang punnukan ka. No di kat napunnukan, kat agsapol ka iti ka-fit mo, kat to no agasawa kayo, punwam, dayjay inasawam. Dayjay tiket ng asawan. Iso nga, importante kakabsat nga adda ti fulfillment ti biyag mo. Kat ti fulfillment ti biyag tayo, masarakan tayo lang iti apo. Now, another aspect na diniscuss ko, just to review, is dapat sakbay nga nagkaroon tayo kadagiti banbanag, nagkaroon ka ti trabaho, nagkaroon ka dagiti material things, before nga nagdaan ka, dapat fulfill ka ti apo. Kasi dagiti banag temporary. So, no mapukaw da, it doesn't affect you. Kasi fulfilled kan iti apo bago ka nagkaroon ng ganon. So, a house that is filled without God will not be fulfilled. So, seek not a filled home. Seek a fulfilled home. Seek a fulfilled life. And fulfillment can only be found in the Lord. So, number one, the Lord builds the home. Number two, labor builds the home. Except the Lord build the house, they labor in vain that built it. So, kahit nasa wanhang ti apo ti pagpatinggaan, ngam iso ti dapat apangrugyanan. So when you begin with the Lord, now at the essence nan iti panaggagagot mo, at the essence nan iti panagtrabaho. Na-discuss ko pa itay, nga building a home is a lot of work. Marriage should be worked out. Ipanagpadakkel ti anak, dakkel a trabaho. Panangmuli ti ubing, panangisuro, dagiti anak. Am I correct? So it's a lot of work. Iso nga no hamo kayat, ti makipartisipar, kan makikooperar, hana mabuild, iti pagtaingan. So labor builds the home. A home must be centered on the Lord, but it still takes a lot of work by daddy, by mommy, and the children to build a God-blessed home. No kaya tayo mati apo, bendisyonan at pagtaingan tayo, everyone should work it out. Ngam no adhan na makikooperar, marigatan ti apo nga mang-bless ti pagtaingan. Now, let's go to number 3. The third important principle to build a strong home is living righteously builds a home. Living righteously builds a home. In one word, apply right principles. Follow right guidelines. Every home must have principle. Every home must have a rule. Every home must have a guideline. Remember this, a home is a little but significant government in itself. Isungar nga awang pinakialaman ti home kat at the independence na, the freedom na. Diba? So kung kunatayo, no agasawa ka, you've got to establish your own. Dijay ti makuna nga authority. So ano agasawa kan, awan authority dagiti naganak mo. Da kayong agasawa, so kayo authority di pagtaengan. So you are not abandoning your parents when you marry. You are just starting a new family when you marry. Nawatan nyo dijay? The biblical principle.
haan mo nga linipat dagiti naganak mo no nagasawa ka. Ngem nang rugi ka lang ti baro a pamilya. Iso nga DJ naganak mo awanen DJ authority da ije pagtaengam. Ngem you still are obligated to love and honor your parents. Ngem DJ pagtaengan gobyerno dayjayen kakabsat. Naawatan nyo dayjay? Awanan iti sabali nga nga authority ijay no di iti apo ken ti sasao iti apo nga mangidaulo. So that is already an independent authority. Naawatan tayo? So idata, the point ko lang ijay, I just want to establish the point that the home is a government. And because it is a government, there must be right principle, right philosophy, right guidelines, and right laws and rules. Imagine a family without rules. Sige anak ko, agawid kay takay-kayat yung oras. Oh. Sige anak ko, kanon yung takay-kayat yung. Sige, ingkay makibarkada ka, di kita kayat yung nga barkada. No rules, no guideline. You cannot build a strong home without guidelines, without principles to follow. So, first, na-realize tayo, the home is a government. Second, na-realize tayo, nga kasapulan ti alagaden, ken prinsipyo, ken rules ti uneg ti pagtaengan. Now, because rules and principles are necessary, the last question, which is the main thing now is, what principle should we apply in home building? Well, if you want a God-blessed home, it should be God's principle. Because no kayat mo nga ti apo ti mang bless ti pagtaengam, ket dimot di principle ti apo i-apply mo, han naka-i-bless iti apo. So nga dapat, you apply the right principles. And what is principle? It is living righteously. Kaya nga righteous Dapat tunggal maysa ket bigbigan na ni tatang si kaasawa lalaki, si kababae, dakay nga anak, bigbigan yo nga dapat what is right. What is right. Amuy ka na sa unti right, jay tama. Digiti ngamin anak ket no da obraan daket ti question daging kaket. What is wrong with what I did? Oh. Kasla ko na anak ko na detet isusuot mo. What's wrong? Kuna naking ka. Api nga rod, di kita gagayim ko kastoy tibado da what's wrong? Anong pakialam mo kuna na? Di ba aglalo dito agat no 18 years old ka nun independenten. Oh, biblically no kakabsat. Hang ka nga independent, aging ka nga di ka nag-asawa. Naawatan nyo? Or at a certain age, nga equivalent ti mariable age. Hanyo surusurutan neta kultura at Amerika kakapsan. Culture di jay. Ngam ti biblical culture, you are still under your parents' authority. Protection mo di jay. So there must be rule. In Psalms 101, kuna ni David, I will walk within my house with a perfect heart. So David continues through the book of Psalms nga tibiyag na, ti goal na kakabsat is to live righteously. Listen to me. So ulitin na-establish tayo nga ti home government, na-establish tayo nga dapat at the principle, na-establish tayo nga dapat ti principle right. Apay kakabsat. Okay, detoy iti ultimate. No apay nga i-apply ti right principle is because we want to please the Lord. We want to please the Lord. So, imagine niyo kakabsat, no kada member ti family, ti goal na kat i-please na ti apo. Therefore, mindful iso na nga ti ubraan na what is right. Di kad napintas ti pa naki-establish ti pagtaengan. Oh, nawatan niyo di jay? The builders are good because they follow a plan. So, kasla ko di kita karpintero, uri na lang agmartilyo. Di ba? Di kita agmartilyo nga, dapay rhythm na ka. Pak, 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 pak. Wala na, di ba? Dapay rhythm, di pa nagmartilyo na. Ngam uray na laing agmartilyo kakabsat, no awan iti plano kakabsat, awan mapatakder nga balay. So, a plan must be followed.
Kat kakabsat, the Bible tells us the plan. So every one of us must submit to biblical plan, biblical rule. Dapat ka nangasawan. The Bible tells us God's plan. So nga, let me ask, husbands, surutan nyo matla, dahil plano ti Bible, amen. Agay nga wives, surutan nyo matlang, dahil plano ti Biblia, amen. Yes, dakay nga anak, don't, anak yan ko sonan, hang kayo nga makagurgura, no isuro dagiti naganak yo, iti rules, iti Bible, iti unag ti pagtaengan. Simple ti rules ti unag ti pagtaengan kada kay nga anak, whether you are young or teenager. Simple. Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. So, number 1, mga anak, okay? Do you love the Lord? Mga anak? Amen, kids? Yes, okay. If you love the Lord, obey your parents. Yun ang nakalagay sa Bible. Honor your father and mother. Ano ka na sa deta? Honor, anak. Respect. Respect your dad. Respect your mom. That is the principle. If your culture in the US is you call your dad by name, that's not a biblical culture. That's not a God's rule. Kunada ko makala ko man Robert tinagan ni tatang na, hey Robert, kunana kang tatang na. Di ba? No kuma Rogelio tinagan ni tatang na, hey Kilyo, kunana lataging kan. Tata Kilyo. Madina. So, the point is, the culture, and even you parents should realize, yes, I acknowledge this is the culture of our country, but our rule is the Bible. The younger should respect the elder. Who among of you here is a younger brother or a younger sister? Raise up your hand. You're a younger brother. Okay, or a younger sister. Respect the elder. Taduma, ti unag ti pagtaangan, di inaudi isot ari. Hello? Di inaudi isot ari. No. Kaputa amom ngamin, na-develop di culture ti unag ti balay, nga di inaudi paborito. Isot baby. Grown up ni manongan nga dua, wano manong kan manang, di inaudi, kasla isot baby. Mabed baby. Isong dakayat na, kat di maitid ni manong na, maungtan ni manong na, di ka naamot agadi. Di ba? At one point, dapat ni manong amunat agadi. Ngam dapat ni inaudi, amunat agrespeto kan manong na. Pagkati amuna, isuntot ari, kat ni manong na tagabo. Hello? The younger should respect the elder. That's a basic rule. So apply that in the home. Iso nga naman pa'y baby tayo dagiti inaudi, kat no daddo maisot na ari, let's remind them, you are the youngest. You should respect your kuya. You should respect your ate. Don't hurt your kuya. Don't hurt your ate. Respect them because you are the youngest. Iso nga dapat tinaudi, isot mababaon. Hello? Youngest, dakayot mababaon. No kuna ni manong mo, Ading, can you please get my slippers? Okay, manong. Hanga Ading, can you please get my slippers? Kuna naging ka. Duray ay lumamis ka nga tumangken nga matay. Kuna naging ka. Nag-alasan nga ugali. So ko na nagat ading. Dakay mo't kami inaw na ading. Kunayo kami na address them. Address them. Right. Ading. Ading. Pakialam man, DJ Lapis ko. Can you please get my pencil? Kunana. Anak ko namot nga ading. Okay, kuya. Nagmayat nga tan kakabsat.
Kung kunayo nga agasawa po, nagpintas sige ti anak ta. Damdama, agap-apa daman na, naggabgab po daman na yan. Amen? Awal lantad na sayaan. Ay kakabsat. Rules. So na darul nga surutan ti kuya, no darul nga surutan ti inaudi, di kad nagmayat. Nagrigat mo't kami ti agbaot nga awan rules. Iso nga ko balance DJ tanlo. In raising a children, you need relationship, rod, and rules and rod. Kasi no ada rules nga awan relationship, umadayo trick na digiti anak. No adamot relationship, naayat kat anak mo na asidig ka, ngam awamot rules, handamot amo ti ustugan madi. So dapat balanse, ada relationship, ada rules. Tata ada relationship, ada ti rules, no di ka mo't agpanish iti wrong, di kad handaan mo ti patag ti right, kan handaan mo nga delikado di wrong. Because in the reality, preparation kasi yan. To no reality di panagbiag, ti amuda, sorry is enough. Agpaiso nga ti sorry, you are forgiven. But there is all consequence. Diba? Apay no kas pagrigan, nagsyabsyabo ka, sorry apo, nagsyabsyabo ka, kaming kunam. Agpaiso nga napakawan na kati apo, ngam jeba game, apito na latta di jay syabsyabo. They have to realize nga ti wrong at the painful consequence. Sorry may be forgiven, but it will not alter the consequences. Iso nga darad. Biblical yan eh. So nga no, padakal yan nagtalo. Awan na kang ganyo nga seminar de, kakabsat, Bible lang. Bible lang. So relationship. Dumot ada rules mo, baot ka mo da baot, awan mo't relationship mo, umadayo trick na daging ka. Ngam ti point na ita, hanga lang nga relationship, hanga rad, rules, dapat ada rules ti uneg iti balay. Iso nga to no agawid kayo, please take time. No inaramid mo deto, it will save you a lot of headache in the future. Deta me sa oras ka nagtugaw ka nga insurat mo rule sa mo ipagkat. Kasla ko nga deto yun eh, nagsimple nga rules. No naggapu kay eskwela, ipanyo dagita baduyo ijay laundry. No awan deta nga rules, dagay nga nanang, kahit yung nga inaldaw nga agong ungot kay lata. Di kita may just yaw. Di kita brief yaw. Di kita bago yaw. Di bag yaw. Kunam. Why not you create a rule? Kunam nga kasta. No, naggapo kay eskwela, di kita pagsugatan nyo, diretso, laundry. At first, siyempre, handa makasursuro. Tunukwan, may kadtiman anak ko. You know the rules, right? You know the consequence, right? Okay. Baysa nga baot. Tunsub tunubigat, madimanan, another, aging gana nga masursuro na. Tunukwan, nasanayan, nairwaman, mabuteng to nga mabautan, at nanto respect at authority. Di ka tuno agawi din, ikada na tibado na, diretso laundry. Mindfulin eh. At na i-insert mo, di panunot ng kakabsat. Amen. Nalpas nga na nga, tinanganan na mapanipan ijay, jay paginawanan. Nababo. Amen? No nakaring ti bigat, urnusan nanti pagidaan na. Sino kada kay ti ubing, ano makariingan, urnusan nanti pagidaan na, tayo naman ima na? When you wake up, you fix your bed. How many of you are fixing your bed? Raise your hand. Oy, very good. Dagayo nga hanap mong i-fix na nagidaan na. Sino't expectahan nyo nga mang-i-plastar na nagidaan yaw? Di karuba yaw? Di janitor, di eskwela yaw, ka Evan? Di driver, di school bus? Sino mang-i-fix na nagidaan yaw? Ninanang, apo, di ka na mabain mo tan. Sikat mang-i-fix mo tan, nagidaan mo na. That's a rule. No nagariing ka, fix your bed. Rules will prepare them. Rules will build them. Right rules will bless their life. No rules, parents, no awan rules ta balayo kakaasin tut anak yo. Ken hala di jay. Dakay tut kakaasi kasi awan pagalagadan ta balayo. Sikan tut kakaasi. So establish a rule. Dakay yung babakutan nga naganak gusto ta ko na. Tita Minda, am I correct? Tita Ruth, gusto di ko na. There must be rule, di ba?
Kakaasi ka talaga, no, awan rules. Naibag ka da kayo ta, dadakkel an anak yun eh. Nakalampas na kayo. Kami nagsisimula pa lang. Mahalaga yan, mga kapatid. So, living righteously builds a home. Amen, kakabsat? Napindas nga pagsasalitaan nila. Number 4, may ikapat, leadership builds a home. Leadership builds a home. Everything rises and falls on leadership. Leadership is the key. No leadership, no progress. Bad leadership, misery. Good leadership, progress. Everything rises and falls on leadership. Always, 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 always. Uray na pintas, uray na lalaing dagiti anak, leadership will direct them to the right path. Blessing no dagiti anak tayo, nangangatot maalala da ije eskwela, but leadership will direct them to the right path, kakabsat. Kuna ni Joshua, Joshua 24 verse 15, anak ko na. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of your fathers will serve. Kasi deta ngamin direction Oh, gods, meaning ti Diyos na kwarta, ti Diyos na trabaho, ti Diyos na tattao. Kaya sabi ni Joshua, pili kayo. Pero sabi niya, but, the last part, but as for me, He is the Father, Nusiak, kanti balay ko, that is leadership. We will serve the Lord. Joshua can confidently say, we will serve the Lord. Why? Because his family knows leadership. So, now, I am here to tell you, dakay nga anak, you need leadership. You need someone to lead your life, guide your life, direct your life to the right path. Oh, hanyog ikatundeta nga prinsipyo ti panagbiag. Tuno agasawa kayo, maawatan nyo ti kayat nga asawan ti leadership. Iso nga ita, be a good follower. Be a good follower in leadership. Amen, kakabsat? Oh, so the main problem of nations is not lack of resources, but lack of good leadership. Agree? Agree kayo? Nagbaknang ti Pilipinas, kakabsat, mamati kayo. Baknang. Ngam ti problema, lack of good leadership. Oh. We have a good president. Diplomatic, deti presidente tayo, iso nga nakadut maakon na nga, investors. Ngam napintas mo't di previous leadership tayo. Strong. Amom no talo kumala nga presidente nga ti kina-strong na kasla kini Duterte dinggendak. Ano talo a presidente nga agsasaruno nga ti iska-strong na kasla ken Duterte kakabsat. Amoy kaya nga sa deta 18 years of strong leadership. Deta 18 years of strong leadership baro nga henerasyon deta. Nga iti maimulat kadakwada a gobyerno, disiplinado, may takot sa authority at may respeto sa batas. Isuda ti sumaruno nga mangituray iti Pilipinas. Kakabsat, aming nga Pilipino nga dat abroad, agawid tudtuyan kasi napintas tut Pilipinas ay. Talo lang strong leadership. Because kada presidente, 6 years. So tatalo nga presidente, 18 years. 18 years, new generation data kakabsat. I'm talking about good leadership. Oh, iso nga haan nyo nga, don't take this principle very lightly, parents. Oh, let's act and let's lead our own families. But I tell you, even if resources are meager, good leadership with God's blessing can prosper it. Studenta kakabsat, uray batit ti resources tayo, numayat ti panakaidaulo ti unag ti pagtaengan, nabanlay ginto dagiti anak. Gyamang kam ti apo, good leadership in the home. Awang pangiso katak, uray anat ibagbagayo nga adut masapsapulan yun tagakabsat, hangko maisukat,
itinapintas nga nakairuwa mami nga pamilya. Ang kumaiso katapulos. Oo. With a parent, with a dad who is very strong and strict and serving the Lord. With mama who's very stricto, kedel dito, yung kakabsat. Belt nga umati per. You know? Isut ng patino kada kami. Kasi nakaluklo ko kam nga tagan preacher Glenn kakabsat no handa kam nga napagtino. Totoo yan. We are different personalities and temperament, but we both have our different weaknesses. Nganuhan nga na-tame di kita kakabsat, nakabutbutan kumat na pasamak tibiyag may nga dua. Nga magyaman kami, leadership tinang muli kada kami, good leadership. Na-tame kami by the grace of God, na muli kam nga nasayaat, idiun unana, awan, adakad mat makorkwarta, damamagat awan na yama, dat kwarkwarta mi day. Awan na kakabsat. No ikan na kam ti balon ni mama, idigat maasyang kami, no mabaling kat isublik pa, di balon ti as-asi mi kadakwa, dati rigrigat ti biyag. Pag magnakam nga pa nagbasa, dita San Agustin kakabsat. Tatangkat, di kita ubing dito, ikat adayo ta San Agustin na nag-tricycle daan. Naartet ubingan. Di ba? Sister Jen, di ba? Pag naamta San Agustin, likod lata, balayo, hindi ka. Lasatom la dete, kali. Oh, Brother Erwin, pambira. Tuwa. You see? Kaya, good leadership tinang muli. Iso nga kakabsat, listen, kung nadagat nagbalbali, digiti ubing, kakabsat, parents tin nagbalbali, well, parents ngamin, hanamot agbautin. Kaya, hamot istrikton. So, leadership builds the home. Kakabsat, importante dito, kaya tayo strong family, good leadership. Amen? Number five, love builds the home. Love builds the home. Okay? Now, the greatest commandment is given in Deuteronomy 6:5. Ito iti kapintasan namang build ti home. Thou shalt love the Lord thy God. Given ti ayat ti Apo, iso di number 1, the Lord builds the home. Ngam kakabsat, tinapintas nga mindset ti tunggal maysa, love God. Kasi no awan panagayat ti Apo, automatic ti default system tayo kakabsat, self-centered tayo nuwa. Ti panagayat ti Apo ngamin, pukawan at selfishness. Ti panagayat ti Apo, pukawan at self-centeredness. For example, deta filapan yung first fruit commitment damdama, love, deta ka, panagayat ti Apo. No awan kasta kakabsat, talagang agbaling ka nga self-centered. Di kita masapulam, bagbagim ti mapampanunod mo, correct? Di magatgatang mo kay kayat mo, ngam ita, gaputa adda deta first fruit, ma-exercise mo panagayat iti Apo. So, gapo di panagayat mo ti Apo, siyempre, di pa nagkwen-kwentam, mangiset aside tayo ti kastoy ti kadabulan, itad tayo nga para ti Apo. Di ka dayjay kakabsat, inutan na nga pukawan dayjay greed kin ka, day self-centeredness mo, day kina materialistic mo, DJ kina selfish mo kakabsat, pukawan na dijay. DJ ti power ti panagayat iti Apo. Isu nga dapat tunggal may sa ayat. So kung nanagat thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, heart, with all thy might. Sana ko na, teach this to your children. Isurum daytoy kadagiti anak mo. Isu nga dakay nga anak ubing kay pay, ag-fill up kayon. Anyo kung kuna nga, I don't have a job yet, kung kuna. Awam mo't pa'y salary, hamo kung kuna, kasi adamot balo mo mapanagbasa. So your balon nga mapanagbasa, isut pangalam. Iso nga kakabsat, ti tao, awan Diyos na, at awan mo't, na isurugin kwa na nga panagayat ti Apo. So nga nyo kung kuna nga, deti giving, kasti, religious ka, kasti, kung kuna. No, it's really not. Kasi kadakam nga pastor, amon preach kam di giving, maka-offende, maka-Istanbul. Padasam ti ag-preach, siya ka nagpipreach sakta munisipyo, pipreach sakta MMSU, agpipreach sakta is eskwela.
Padasang nga i-preach ko dita giving, din do ma-offend da kanyak. Din do ti ko na da kanyak ket, oh, dito yung agdaw-dawat kwarta, di dando ko na. Iso nga dakam nga pastor, no ag-preach kam ti giving, amumi nga negative ti tao. Yet, I preach it. I preach it. You know why? Not because that ministry needs money. You need it. Kasapulam ti principle ti giving kakabsat. Because the principle of giving will change your life. The principle of giving will transform your life. The principle of giving will straighten your life. Ilintag na tabiyag mo kakabsat. Deta pa nang yun unam ti Apo. Adu ti adresan na tabiyag mo. Hello? Yan. Iso nga, love builds the home. Anat umuna, love for God. Tatan. No naiset tayo ti panagayat ti Apon, masapul mo iti panaggiinnayat, hanga panaglilinayat. Amen. Oh, daging agkakabsat hanggang aglilinayat. Di ba? Oh, di kita mo't anak, numaungtan, numakatalikod, dinahanang layat-layatan na ang kakabsat. Ha? Saklag dubak kila. Kung kunanan, layat-layatan na, nakalikod, dinahanang kang tatangnan. You know why your parents babautan da kayo? Because they love you. Anda kayat nga tumaod saram. Among ti Sara. Ha? Ti point na deta Sara. Kasi that's an idiomatic expression, children. Pag sinabi da, tumubtubot saram, tingamin Sara is like a bull. You know what's a bull? Chicago Bulls. Da Sara na. When you talk of Chicago Bulls or when you talk of bulls, what comes into your mind? Dumungso. Sumangdo. O, lumaban. Di jay ti kahit tangasawan. So nga ti ubing, no hanga mapungtil jay Sara na, lumaban ka dagiti naganak. Dungsuan na jay naganak. Am I correct? Da kayo nga nakalasatan iti panagpadakkel ti anak. Di ba nagrigat no digiti anak ket dumungsuking ka? Isurong ket sung batan nakakakabsat? Hello? Isu nga na aramidem, pungtilem jay Sara nakakabsat. Oh. So nga kitam ni Trump very strong ana, mapungtil ti Sara di kita agin dalaing ta Amerika dangarud pa ita. Awana nakakabsat di kita natuturod, mapungtil ta Sara da. Kasjay, kailangan masindak ang mga bata. Isu nga da kayo mat ka anak, no sindaken da kay di kita naganak yo. Anyo kung kuna nga, they hate me. Ano nga, they hate me? Thank you ko na Mama, kunam, thank you for correcting my wrong. Although it's painful. Yeah, I can bear the pain. And I thank you for loving me. Kunama, hello? Oh, sino kada kayong anak tinabautan? Kitakman. Sino kada kayong anak tinabautan? Tayag yung man imayo, nabaut na kayo nananang kang tatang yon. Oh, dagay nga nabaot nga anak, ag-thank you kay tutuno agawid kayo, wan. Ag-thank you kayo. Oh, mama, ako na yo, thank you ta binababaotan nak. Papa, thank you ta babaotan nak. Samo ko na, hanagaputa nag-thank you ak, baot-baotan nak tumanan. No, I'm just kidding. Okay? Love. Oh, so kastamot ka, dagay nga agasawa, aginayat kayo. Oh, amen? Agin inayat kayo man lang kakabsat nga agasawa, ulog linlinayat kayo. Ginayat kayo? Wen, kunana jay Bible kakabsat, ananuwem iti napanukmeg nga lechon abaka kunana, no adamot susik ti uneg ti balay. Awana, kay kayat ko natin napaiten kunana ka di Bible, bitter. Kay kayat ko natin napaitan nga taraon, nga addaayat. Ngam detay lechon nga nakaluklukmeg nga baka nga awan ti ayat ko na na. Da di Bible di jay. Oh, sa pulam man tayo pakita man. Sa pulam man, di Book of Proverbs, baka ti mo dagat naggapukanyak di jay. Ha? Hanggang naggapukanyak di jay. Oh, bitter herb than an oxen ko na where love is. Oh. Ha? Pagita man, tapno maawatan nyo kakabsat, ti patag ti ayat. No daduma kat masud, etan better, basa ako na
Better is a dinner of herbs. Hanggayam nga bitter, sorry. Oh, herbs. Anat herbs? Nateng. Agurat ubing deta, nateng. Barunggay manang, saluyot manang. Utong manang. Patani manang, pinakbet manang, tarong, okra. Kagurat ubing deta. Better is a dinner of herbs where love is than a stalled ox, amoy ox, baka, and hatred therewith. Agiginura kayo mo. Iso nga love builds the home. Ang nga dito, adot kwartang nga magagatang tinaimas nga maganti mang build ta balay mo, tapag taingam. Love builds the home. So sabi ko mataagawid kayo nga ginayat kayo. Amen? Amen. Oh, number 6, learning builds the home. Learning builds the home. Anak ka na sound, dito yung learning, pan nakaisuro. Education starts in the home. So nga, anusan tayo nga isuro, di iti anak tayo. Nakulit da nga agsanudsod. Yung anusan tayo nga sungbatan. Last, number 7, like-mindedness builds a home. Like-mindedness. Ano ka na sound di like-mindedness? Agpapada ti panunot. That means unity. Hanga dete, inakta baptis in kata katoliko. Awan na kakabsat. Hanga like-minded di jay. Kunana di Mark 3:25. Listen. If a house be divided against itself, the house cannot stand. No ti pagtaengan, ket nagudwa-gudwa, haan na makapagtakder kunana. Deti tinaggapuan di Saudi President, united we stand, divided we fall. Detat naggapuan na nga principle. So nga dapat, iti unag ti pagtaengan, kakabsat, ket ana, united. United homes, kunana nga ro, kaya, DJ Patalastas. Oh, father and mother must covenant together to lead as a team. Dakay nga naganak, you are a team. Bagaman ta asawam, we are a team. Oh, amen. You're a team. Okay? And you build a home that God is first. Building a God-blessed home is possible. It's possible. But it takes a daily and long-term commitment to the principles found in God's Word, the Bible. Like-minded. So nga no, agawid kayo, damagam to, manot first fruit commitment mo, kunam. Tuhan na nag-commitment, ay madia anak ko, ag-commitment ka O isurom no kwan, kasi ngamin kasto, isurom. Tapno masurusuro na, learning, educate your children with principles. Madi anak ko sika bakit manot first fruit mo? Wastoy. Api, data first fruit mo, api, data lang ti commitment mo. Sika lakay mano. Dakpela, nag-commitment, madi Amen? Like-mindedness. Okay, let's review. What builds a strong home? Number 1, the Lord builds the home. Number 2, labor builds the home. Number 3, living righteously builds the home. 4, leadership builds the home. 5, love builds the home. Learning builds the home. Like-mindedness builds the home. Question, in that 7, yan na kakabsat, iti dapat nga ma-work out yan ta pamilyayo. Ito. Kurt, listen to me, lastly. Ipanagsucceed ti pamilyayo, nakadepende ti laingyo nga mangi-apply dahito nga principle. The success of your family depends on how good you are in applying these principles. Amen? Lord, thank you so much. Tulungan na kam kadi nga may apply mi digiti nga prinsipyo kadagiti pagtaengan mi. Bless our first fruit commitment as we give now in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise God. Nagpintas nga mensahe kakabsat. Nagmet adinggan. Ngamti ka important siya i-apply tayo di pa nagbiyak tayo. Amen. Thank you so much, Pastor Pruvi. Thank you for connecting it with
today's first fruit commitment giving as well. Dawating nga rin nga tumagdiri tayo kakabsat as we pray for our tithes and offering this afternoon. Let's pray. Lord, Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for this wonderful message we've heard, these 7 things that builds our family, our home, O Lord God. At apo tinang rugyanan na apo kat ti relasyon mi keng ka, ti kina asidig mi keng ka, at kinti pinagdependar mi keng ka. Kat Lord God, thank you so much for that big and most important foundation of our family. And thank you as well, O Lord God, puti mention ni Pastor Pruvi, Lord, we all belong to a family. Some folks, they might not have a wife, some might not have a husband, some might not have kids, but we all belong to a specific family, just like Hosanna Bible Baptist Church family. Good Lord, help us to build ourselves, prepare ourselves to help our family. And Lord God, help us, Lord God, hangad iti pagkurangan kin pagkapsutan ti sinagtunggal mesa iti mangipababa iti pinangkita ken pinagrespeto ken pinangayat minudi kay di apo mang so apo ti mang build kanyami nga mangtulong pa iti sinagtunggal mesa kanyami. Lord, at this moment we are given the opportunity to return our tithes and give our offerings, and on top of that to promise to you, O Lord God, the first fruit commitment mi apo. Lord, as we drop our offerings and commit our first fruit, O Lord God, digiti apo nga karimi kan promise mi apo ket foundation apo ket ti pinagdependar mi metlaing iti parabor mo ket as you've promised in your word, O Lord God. Lord, hamulang ing karibat, Lord, it's a day-to-day thing nga makes experience sami, O Lord God, nga provide mo ti pagkasapulan mi o apo. So Lord, please help us to appreciate it even more, and help us to exercise our faith even more, O Lord God. Thank you so much, Lord, for this privilege. All these things we ask in Jesus' most precious name. Amen and amen. You may bring your offerings sa kabsat. Cross upon our We praise Christ.
Yarod kakabsat, let's sing one more hymn before we close this afternoon. Let's sing that song, Jesus, use me. This should be our prayers, kakabsat. Jesus, use me. Ready now. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. I see you at the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there is a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Amen. Is the lily of the valley, the bright and morning star. Is the fairest of 10,000 to my soul. Is the beautiful rose of Sharon. Is all the world to me. But best of all, he is my coming King. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Last verse. I'll stand for thee, dear Jesus, though that may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, help me to be willing to say yes. Amen. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. And though the cost be great, I'll work for you. Amen. Pastor Pruvi, if you could close us in prayer and for the food as well. Patlak Sunday, Pastor. Oh, wow. Potluck Sunday. Okay. Lord, thank you. We've been spiritually nourished and filled today through the principles that we've learned and gained from the Bible. Lord, give us the wisdom to apply these principles into our life. Not only we want our homes to be strong and successful and thriving, we want our homes to please and honor and glorify you, Lord. And I pray now as the brethren will fellowship over their potluck, I pray that you bless the food, bless their fellowship and time together. Thank you also for our brethren in Maui and Big Island and California and Canada and all parts of the world who join us in this worship service. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you. Amen and amen. Good day, God. God bless and aloha.